Contohnya lah, saya nak tunjuk, mungkin tuan-tuan tak pernah ataupun jarang lah dengar lah orang baca baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tu ada riwayat yang memang baca macam tu. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tu kita biasa dengar. Jangan pula nanti kita kata Allah salah baca Quran. Tu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Mana ada? Tak ada riwayat yang baca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang kita biasa baca. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau riwayat ada satu riwayat